I was say ensem na Ralp ebe ka kira Afenuo Markins ono aba Afenuo Markins no afena Ghana for no e de akwa adwendwene mu yie no say na Ralp ba na wo ensem na sebe o ka kira Afenuo Markins no na oni mu say Ralp ensem na kan ye no say ye komu pay ye sebe what ka say excellency the president John Dramani wa what na tem what said the minister bia wo free sirim what na tem na face no MP bia wo ti sirim what na tem na face say ohimpon bia wo Ghana ha no sebe efin kakra anase ni kuromu enye so Dubai no wadi wo munyi na atem ama Ghana fo no e de nibre kwanso pa o ma be koma adwen a kire Ralp de felo Ghana mere mo ha no mo as mo host Penyah de sie ene e kan wase mesra wase ni de kwanso obe mi subscribe button so that room obe turn the notification icon on for latest update e ya no akire wa adwen da ma me e wo comment section ho no wo video no so ama onu aso enya bia hwe me kan fo NGX limited ene de ama o mu tu nsuo bo time mu aquarium so frewo mu uni problem hey ye bedwa buo ni mu atu nsuo aba abontene ama oni age ye bo solar panel e de kan ho dun so a e kwasu no be so bo solar panel anase obo power plant ufie wodwuma mu school mu hotel banks be bia de mo frɛ NGX omu number no e negotiate ade bia fa plumbing hu bia ye lay pipe infra kra e be sintwa mu nkotamalia wo de frɛ NGX uni problem na ye say treating nsuo say nsuo no the taste as a good ketewa so a the taste na style bi as a scent bi wo mu ema ye fi French wax o mbete ne te o madwuma ehutwa na o manu bo so de e wo fom pa kama abusa be kaya IMF ensensem ye ene baaye ana report me ko bi na say e wo mu se edwade aye di gold dwade di 205 ni aboka at the end of the season no the year ni nyina ni aboka to the sum of $1.7 billion. No na Ghana for you try 7 srenya basa ye buza ko so Bank of Ghana eyawo ana wo to gold but then you say wo discount no e ma gold board cause e gold board ana na e champion wo DGPP policy no domestic gold purchasing program no e gold board ana e champion e de ma wo it don't discount e ma gold board no according to gold no e de aba etumu mienu no e ye dai e ba ne se ne yabo e kanaba it Ghana for the ni brenya ko gold board so because who gold board una akwaji sika no e de kwa adwa mas e ko todeba it better say gold boss any abrese masa munyi ngume so IMF report no Bank of Ghana dini amo me dini me nka ho bi eno na Afenuo Markins kasa na asam je mfu kasa asam amomo enya de kanu no enya de kanu no because never start ekoye na obeje ni monyam wo na beka say because of gold board Ghana etima generate about $10 billion revenue it na obeje ni monyam it say bibi nkoye at least my yemfa so bonus emo ba say nya fika say onyu ono a because of that there Send your future Afenuo Markins point na say Afenuo Markins extortionist. Man send do can be part of Afenuo Markins na enya kasapa kasi twie pa. And also ana Ralp ebe gina do kasa say we need smart Ralp e kan. Afenuo Markins match as make us onimu nyansa right? Me kire wa de konti a onimu nyansa because onko for da ho ne wopon. Ralp e kire mu say sebe Afenuo Markins sebe preduasa onimu nyansa na enemre mu onimu nyansa nka ne futufo Effutu enko ni nkofo enda so enne wopo ho na ohensem na Ralp e kan na se Ralp e ka sa asem na wo hu na se in other words in other explanation no wadi mahamatem as a president for Ghana wadi mahamatem wakwa akrada se uduru circle ho kan no enya semukuma circle twabo overhead na se wo memesew uduru akra circle VIP terminal nanimu a masa center for ahunimu no enye center kuma ewiase ba bia na ko capital city hobonsa o kan sase ne ka wo ye di mahamatem epoda akra etene be fa akra bi akra ne the seat of the government the hona mahamate but say the amount for si ne po ho nye ne ketoa be ka na chere mahama uko siremu a hona isesere se free ball ewo sirem ministers and MPs do na sirem no mu free as at today enipa ne mo ada so no munsuo fo mo alembala temen bon kwabra nyura ala san so hino ina tafata bai do kunya shambala fo mo ale we are last and swini the cost 20.
enipa ne mo tietia nsuo mu kɔ sɛ bi bɛnom omu tietia nsuo ne mu ɛkɔ kɔ sɛ nsuo na bi ba bɛnom enipa ne mo to bɛka de na kyerɛ wa MPs ɛno ministers ɛno de wunhu yɛ Ralph mo kasa mo nhwɛ yie mo fa nyansa nkasa na nse na Ralph bɛka bi sɛ Ghana fo no se da bi Ralph wakeka nkwase asɛm eto mo se de ani bra so pa we ɛne nsɛm a omo ka de kyerɛ Ralph. All right, Ghana for between Osahene Alexander Kwame na Afenuo Markins and President John Mahama why and enim nyansa according to Ralp, the fellow Ghanaian. Yentie. Much as make us only nyansa, right? Make sure the country only nyansa because we go for the one they in them lane biaba e probi anima seafront or car and I say ocean view yanene one one of the most essential assets for every country. In some go for the one they and nyansa uni nyansa nti me say chance wo you say you be there why there no answer it for yourself my car say we are obetumi acheme untumi nche ba me kasa Afenuo Markins manu da sumuna so media asem ye be ye ne de yi nkofo ne keka media so ni bi fa ma ho na but that's no life and you can and I be pick me up. So as I say, let us distinguish between Obia, what can say a criminal, and Obia or any blogging eduma. Bloggers, he may be all MPP a pencil, or more NDC a pencil, or down you with my children. Okay. Between John Mahama and Afenuo Markins, why na enim nyansa? Ralp say Afenuo Markins kurum, a man for that so eja omonai was sebi in suho. Me pacho John Mahama, why assemblyman, why minister, why vice, why president. Yako bolia sebi eburu enipa ni nantwie enum nsuo. Mente se ese obi akone ewo baabi ama wayare da. Ba obi a wonom ensu a enye itimi bone yare. Enti between President Mahama and Osahene Alexander Afenuo Markins, why na enim nyansa? Ghana for say yetena ho na say ye say ye nhwehwe animu ye favor obi ni yenja obi dia enye sure say be ye enti based on asema Ralp kan ye na say me compare na ma contrast between President Mahama and Afenuo Markins na say President Mahama wonim nyansa kura o because what be ye vice what be ye president what be ye minister na still ukurum sabi eburu nipa ne nantwie anum nsu ya na wugimi anu wo hyepa o at least enka ye bibi wo kurum sabi Ralp say Osahene kurum sabi eburu amanfo ani wo nsuo ho na say President Mahama sabi eburu ugimi anu wo hye ye beka no kore me say MPP communicators ni NPP sympathizers for 2028 ni ye ndi agro o kan ye ba beka bi a kyerɛw sa Afenuo ekurum according to Ralp se nipa eni wo epo ho de a na say President Mahama nso kurum enipa ne sabi emwa no nsuo dia na se sabi eburu President Mahama na ni jimi anu wo hyepa esese ye kan nokre na ni jimi anu wo hye because at least enka develop ukurum Afenuo has never been a minister of state before ade a waye wo aban mo ayese wo MP and okoye ECG board chair aside that position be na Afenuo holding wo Ghana. Come to think of President Mahama from assemblyman to MP to deputy minister to vice to president part 1 and 2 now ukurum emwane ni performance yo dia ugimi anu hyepa enti Ralp ye twen obadu ye bebedu President Mahama with the greatest respect according to Ralp ugimi anu hyepa me pacho Ghana for mo share video enkora for Ralp madehu ya opa o be reply Afenuo Markins say ni kromfo no omuni gu eposo the Afenuo Markins kai no o say omudi gold board e de masse mejefi first one o see yaboka second one o see yaboka third one yaboka why na de juma be manipa de bia o be ye ni estimate ana accountability no wa kache ukoto ade no waboka o man be no be serious o man mu ye serious ana company be na be serious o person won ni company ko nim na de bia wo manager no de kan e bre company no na manager na o hwe na minim say Ralp ukasama o man Ghana ase ukasama ho because na Afenuo Markins kasa no usi Afenuo Markins ni crop mo ni go eposo that no beto say fantifo no mo Ghana ni na o mu subai na say o mu nim go eposo ana o beto say fantifo no mo Ghana o mu ye nipa o mu ni go eposo o mu subai no this is the totally insult to the fantis in Ghana
And a fantifo no tam na NDC paper one omo ko fantifo ko siri power e ko siri vote e wo mo and then they obeka se fantifo no and I would have say Ghana vice president or fantini Ghana vice president or fantini so we make kasa mun junior and say bia na be feel no mu ka Ralp say there Uwato, who customer Ghana, the job, who NDC papa no catch him say, Ejuma pay pan no madiamao. Yeah, who customer Ghana, you to know pay Juma, who buy Ejuma no madiamao. Where Juma say, pay be Casawa Ghana, no be you and no be you na. And Ralp me so. I will say, my politics no enyefe kura because na him say, who Ghana na dawa kumemu. I say, oh, interest. Therefore, you make ni boni esen. I say, ya boka. I am a vacate ya boka. No se mi jefiaba. Be ina no. Or go around the bush. Around the bush. Compare on my bed. Catch me sa bochire ben. Omudi president bedi ojima mobi. Na debi awe ba kase waboka. Na on my no mo hwe ni pano say ya. It is a Ghana nkwa. It is only Ghana. Ya hu ni kwa entiminka. Ya hu no kwa entiminka because of mami ye di enye hwe ye mi policy na John Mama Diba Ghana no mi mpe onchi obi a wadi sika bia MPP suba the same thing omunchi obi a wadi sika na oman no hu beto ye hiafo no mo oman no mu ye hiafo no hu beto ye but ye ka se ye be hu bibi ye nka ye be di say Ralp no ntimi nka no kore ne unu a ye fe ne say tupa amaru na say Ghana card ye kasa mo be uko ji Ghana card ube boka almost 700 Ghana cedis obe kasa e unsa maru no matter unsa woni say about ontimi kasama Ghana they say ne de we Ralp ontimi kasama o my Ghana u kasama o personal interest afantifo de o mu ni go eposo so ono ne kasa o mu ko ni go eposo ana afama ki ne kasa fantifo o mu ko ni go eposo ana ada suba be no so udi tire say fantifo mu suba ni e u kasama ndwini ansa mun dwina ansam me asem be firi manum epi abonte e say Ghana for man Ralp ene de wadani o ebia ni ene cap smart ye di neti sa ene say cap smart Ghana ene cap smart also call NDC the same thing added the cap smart ontimi njimina ma friend say neutral party no kwa creating the party no call independent obe wini mana because him say odwini Ghana ho. But you know, NDC for them people also omu Jimmy for no, and they were called joining NDC. So any capitalism, obet me against NDC. He cannot say anything. Wait till make us say Ghana for mumbi meni. Obi ba kasa make kasama Ghana or one interest. Mundi na chisa, mu say what dan na chimamo. Musu mundan na chimano. Mun kasa ba sa yan di wachibiem. Ya wo say who come who personal interest. And this say wo chiba. Uju kasa say Ghana na eda wakumem. Ghana na da wachi. The Sami Jevika cheno. On my bed pan or more serious on my make us say, oh, why are there? Why the person be a company or boka? Why the person be a Jumana or boka? And it's a Ghana. So Ralp, who there? Me the many back with a show. Pierre number 24 more Ghana chobia. Pierre Brad number 24 no more Ghana. Or more fancy come say or a patch or upa say why a mistake. One na for. Yes, we say oh say fantifo no there omo ni go eposo fantifo na kasa che ana ube reply afema ki ana ube reply fantifo ube did afema ki atem ana person did fantifo atem wait ube say mu ye no tribal politics we say tribal politics mu ye no tribal politics but fantifo no mu na vi say mu pe power no mu pa mu be say power. So NDC ni bia who fantini we yes bia e dis we take Ralp of video say come an apology we hear we pay your apology video we baby part 2 beba e dis we be say who pagana facho but mo share video we enko jo mama the okuma no can say why a mistake asemenye ye kan na mo be say e be kan no kure no. Ralp, let me tell you, Sammy Jemfi has increased the public debt burden with $1.7 billion. If nobody is telling you, because Afenuo Markins came to criticize him, so we can know what is happening at Gold Board, where Galamsey today and Nuku Honomu Galamseying, Sammy Jemfi with Galamseying. Look, what is it called? Ralp, I thought you were against Galamsey.
You in 2024, you were out there speaking like you love Mother Ghana. When President John Dramani Mahama came out to tell Ghanaians that his own people are doing galamsey, where were you, Raffle? I thought you were going to gather the same youth and come out with your flag and say no to galamsey and say no to President John Dramani Mahama. But because you are taking the sidekick, you are getting paid, you have zip it. Today you want to rather criticize Afenuo Markins, who is rather exposing Sammy Jemfi for robbing Ghana, for increasing Ghana. Na yene ni so ida nsafo. Afenuo Markins ya wo ye no enda kwa no yi wa no. Na se peyin hu na gudi eni abofra be bie na no akade ni so ka tem. Ya wo ye no e mo obi ehu sa wo yale. So obi an kan tell no wonder they say poverty can get people to do this. So it was poverty that had you out there speaking against galamsey. The only year Canada Japan, be like Afenuo Markins starting. Ya di ni jibi sa. E be wie so bo so ma ka say oh da bi we di oji onim nyansa. Ya tumi fa ni be di ni. Sa bia na mo de ye no. Canada Japan, diom no ye in the world who be brave kwa. Enti pantini ba tuado ai. Tuado na okonu ko ba na gojo. Ye la sa kwe. Wa tubu, wa tele wa. Aye. No ni owu jimi, mbebulu ni pizza no na ya blabo. Bisa so be ma ne baba na o say oye entrepreneur na ba bi na bi tango. Ni kulo wini ba hono mo no. Ne ba betuli atra one manta. Ne ba di betuli atra wini ba one manta. It is a phenomenon. Asia for medino mine papa. Ni atete mine papa no. Mo be challenge opposition e ye first sitting government no and your papa. Musumu nyo nka by now. Ka mo challenge say ye ba ye XYZ. Ye ukọ ebi ekuro we a ebi so ho. Nti musumu meye bi ni anhwe. Na nka Ghana president so. In the NDPP ka say bi am say 2028 when we win the election. I am asking Afenuo Markins a question. And then all my nyoma miensa Ghana for a ye jimi bebrebe. Ye be say ejira so de ato aba ma MPP nde. So mum na power. If enye corruption all my nyoma miensa. You have the tenacity back to come and talk against Afenuo Markins. How dare you? How dare you when I thought you were rather a Ghanaian who fights for the truth? Today you are a stomach politician. You have turned into a stomach politician. What is Ebusuya me de me call baby na me ba ye ma betting nsem ekọ so hwe akwayo gina hwe eni Kevin Taylor nom ayampi a wo mototo eni nyina mema hu mu aye ba ma me start wa hwe akula yi didi Afenuo Markins o sahene atem sebi wo so wagimi reason a wo de kasa ne se ni kurom Afenuo kurom nkrofo ene ewo poa no nti onim nyansa yo na John Dramani Mahama ene ninua Ibrahim Mahama omukurom anantwie ene mponche ne nyan ene nipa nanum nsuo nipa tietie nsuo mu ne yakosa nsuo abennom aye aduane adi nanso Ibrahim Mahama jani kuromfo no ho etoka ne boodin de che wo saa korawi omumienu ho na agimi nipa wabedi president ewa ha kwasa ababiem ene John Dramani Mahama nso sesi ani krom omuni ananchie nipa ne mmoa nanum ensuo bom kromfo jimifo tachi amwa bua te se John Dramani Mahama a wo hyehyɛ mo achi a wo sori ano atoka asama mo a na mudi jimi mommo bra no wosi kwasi ampanyina no ye DC ewo NDC penso wa mo brenti ne wonne wonnum wi num kokete sa akoa bi amanim tua no ewo api so na sanya John Mahama na agimi a woti ha wo kogina asori dem se omo nkasa asofo nkasa na se de nkura ne di atemenso wo hye omo ati kwasi rasta esinya yenwo winiba yenwo mpano esinya yenwo mpano ale so ntumi nya toilet menye enya yenwo aduso osanyi no olokwa na youth wodi wodi nechi toy wutim ju wo rasta nwa wa rasta won fanta masra won wutim ju wutim mprukai brami wonko salon eso antfo musu son konsio senti de ju no yin prukan wodwa na akan adwe kasa bahat ai owu osanyi na ato Afenuo Markins no bla wa abo Ralp botum abo hey Ralp eni po motum awo ba wo 37 years osanyi no yan kuti Penyah for one tutu fom
owo akasa yin ne wi adi hey owo be ya osanyin Inimo bra wa ba le so wo 25 years. Uno hiti wo wi ni ba. Eburo biala Afenuo Markins. Onye nipa ku biala kwa abrechi. Eburo biala onye nipa ku kwa abrechi. Uno onye assemblyman po na ye de all ba ba ye. MP. Onye buro biala onye nipa ku biala da me bi no Ralp ewayin for chi. Ochia. Owo ba ye MP. Ele ba ba ye MP. Mess wo rasta na ni mu adoju bra na me nko na me nkayi mo na ye state eni me ya hu yipe bialo sabe me ni wo papa wa ye MC da wàrns na do de me ya na me se de atokwa me na osanye na Afenuo Markins obotum wa hwewa na wa hwew bio na asempa bompa o se eduko na egura ayi gogwalpo Ralp mpago no po we nyam chen Ale so no wo friend edwai for ya nansa na nsuo beto Afenuo Markins wo friend edwai for ya nansa na nsuo beto edwai for ya nansa na nsuo beto edwai for ya nansa na nsuo beto into Ralp say wanunga Ralp wanunga Obanum wi ya otodo stupid boy otodo illiterate otodo Ebe ya yempi Ralp elebe ya yempi oyebenyi no susu wo fesel mese fo wanu twutwu fom wanu na ade boni di nimpo fo twutwu fom na mo ye ka traw yempi no bra wa abon me fan san wunyi pe na mo wala tena wo na check on so twutwu wenwa young guy Ralp. Oh, so politics na wo ya Ralp na wa ye na wa hwe onabo Afenuo Markins wo de yemfa politics into nchanya hwe age na compare age to Afenuo Markins onabo Afenuo Markins age nyanya amanyosem ne krumu a munni bu ne ani di mampanyimfo a eden na papa panyina wo ye wo papa seso wo fa bi seso itimi ka kire ne se wonim nyansa wa ye sa de wi a we nye se eye wani eden na wo kanokro umu ade enchira de bu like panyi te se onabo Afenuo Markins itimi ka kire ne se wonim nyansa de bia epio kasem obi nim nyansa obi each and every video kasa obi nim nyansa enchire bu udi bu ma mpanyimfo a onkwan na beche wa asasi so bible kan politics obi anka asema munye politics but sa politics of insult ni ade ade timi ka kire panyin so nim nyansa sa ka se truth ni de ende nya arrogance umu ade na umu as de bia wo kasa umu no se de bia metiu umu no adwen ni se wonim nyansa che obi a so wo kasa wo pese obi tie wo de intimidation bi ni ade a we na entwaye o opa afechi no kopa papa ne chewo fo buuma mpanyimfo kakra wo de fa bibi ato nchen so obi ye wo ye bio fa bibi ato nchen look at onabo Afenuo Markins politics na moye on na nya adwene fa bitima kire wadwen wo kase bia ateni timi ka kire papa panyini se onim nyansa bitima kasa kire papa o maame wo ofa wo nana wo tifie bitima kasa kire no enye mebu enye nyeso ye ndisi ni ntino waka enye airtime akọwi nam tiri bi oso sene wo ma soso ade a fefi no ho abodameda akọnnom no dodo ma olubudu wo wadwen ma nkwase sama abo wutiri ma pin no ho ko wa minifie wo kan da nkwase bi no eti politics asa eba na sam no kwekum na la one country no opposite side kwesiwa cheda wo bu na nsese wura nkwase sama na ebeka cheda wo kakre bogu nwodo na enye ohufo bi ohunahuna hona wode ediba kan boasam osahen Afenuo Markins nempeso do enyimwa akwoda se Ghana nara onye modom na won ho akwatwea ma yeze nwan na nentwiri kwa haya ncho Ralp wode wujawo ma Ghana mpanyimfo abanum mpanyimfo nyimdiefo otetedem wo hu de edidi wechi aso afa ka honara mfamba mfante
mfantefo yɛte dɛ nkokɔ abata yɛnto begom ɔno no ntira na wonkwase ezi ye wan na mfante yɛntumi nye bi dɛ mo ɔnkyɛn dɛ so fantin biara ebɛbɛ hyehyɛ mpanyimfo ahoro biara ɔkyerɛ dɛ panyini no fie mɛfa mbɛyɛ do yɛnsin yɛn kyerɛ dɛ yɛn kwasiafo wɔn politics no wɔre yɛn na kyerɛ aka na asase wante akanzi no wɔdo wɔbɛyɛ ama wɔtuna azedo na wɔakafa eselmuzin was abansa na echi no nyɛ na akanfo yɛtofua na yɛakanfo eselmuzin no yɛmpɛ yɛdze obudu owie fuma ɔbo ba na mu no lupu nkrɔfo ohufo opu mesiafo na nkɔkora fabra yɛdu na wala beti yene me bi koso Ghana ha on se ahwe ne yanka ho asema ho yenim de besi isi Ghana efe ne Ralp o Ralp wonya ho se Afenuo Markins ejimi o Ralp o se Afenuo Markins ejimi sa because we criticize Sami Jamfi into ejimi sa Sami Jamfi no di Ghana sika na ono abegye atum sese ena ono ankasa odi Ghana sika eye no yaka Sami Jamfi asem nti ende no wo Ralp wo gina ho no mo se Afenuo Markins enim nyansa na MPP for ye ni yodium wo Ralp ene de wo nya gas beginning wo se wo koma Ghana for na wo ye Ghana ni a wo pe Ghana nkanko on sa fe di aye clear se wo ye NDC ni na NDC for na suma wo se sa be ye dirty work no e ma wo tama no ye opposition wa ye adwuma na wie se ya hye wafunum ama wa ye kutu wa ye pru se chalk ene wo nya gas edidi MPP for atem na woni bi wo ya na ho ye mbo wo sa guy we because ye o ma wo kuma omo no on ebeduru mrebi no wo mu ankasa krampo no mu nya koma fo ene o ma be ko ama wo ma wo kuma wo mu no emre bi beduru a wo mu no kra no mu nya koma fo ena mekam kase wo Sami Jamfi na ankasa kra be gye ne mfum so atum se sika no ayira sika no wa waste no $1.7 billion enwa sem ne yeka wo gina ho aye ho pru se semina wo ene wo ye nipa wo de da kiosum wo de da kiosum on kan ya ene wo ndisi for toto cars ama mo ba bi atena enti wo so camera si woni ma na wo kan kwasa asem kire MPP for eya hwehwe MPP for correct ones no na be kasa nkwasa se no kire ye mu bi sei na ba bia na okotimi kwatro bi tale kona ba bi na de waso camera si ni so na de boiler we gu na wa ye concert na okọ hwehwe ye mu bi na be di sankwase asem no na ye ma hu level ye ma hu so wo ya akula kiti na wo de ekoso na ye sankwase asem na wo hye NDC achi na wo ye no na NDC na kan 2 years na NDC no akan 2 years wo NDC na wo hye na achi na wo jimi wo no wo nya gas edidi majority leader now minority leader who did not attempt. I'm giving Ralp very verbal warning and strong warning. Who said Afenuo enye ne tifa enye ne yanko no so wakwaji ne bribe wakwaji bibi awo Sami Jamfi ho cash out oye cash out ye be ne pay out wakwaji cash out awo Sami Jamfi ho do him pay out. You should remind those you insult and criticize. Afenuo is the movement. Afenuo, he cannot stand with Afenuo. Now, that is where I question penny be on to say, why Rasta said Red Law so, said they are deal. And a bush of 40 me born on Oka, and no quatra. I'm an on our column, we are born about to Ghana. What be a problem there to Ghana for so? No, no, so a dear Afenuo Markins at them. Assembly. O papa kura koya assembly man baya 1 week bi kura na wani aje ubedi Afenuo Markins atem obi a yetimi ache oka unya sika to fuel ubedi Afenuo Markins atem so ya rasta o se wa dread loss o we buzu afwatimi abo won ka do akotena brochire akonum wi mo mabo aba abaye problem e dia beto yeso Ghana ha ubedi Afenuo Markins atem ko Afenuo Markins peso asona fo ni ko ade ni MP no wodi no ondi ma nipa ba ko wodi ma krom wo fo nyina aninti ana wudu Afenuo Markins peso aso a enkola mpanifo maame emaba mbrantie omuso no wo wie mu no ya nyi obi amena di Afenuo Markins kan se Ralp apo bi ma na chiba wo si pasia mpani awa wo wa rebase ana odu ko school se ho natena ana do na memo ni Ghana sika gina mpasi asem enti wo
also say we for fast one in the phone. I tell about Nase. I can't pass some actually just a Milan. Now, what's up? Say, Anna, caviar can home, and I can all this I just a Milan Tamadia. Ubeta chira wa adwe ama me e wo comment section. How you Penyah Block Media Accra.